Всего в Латвии примерно 2000 детей с диагнозом целиакия. Однако, по нашей информации, их может быть также и больше, потому что не все они регистрируются официально. И до 5000 человек в Латвии есть также взрослых с диагнозом целиакия. Это как минимум. Biedrība Dzīve bez glutēna darbojas, lai tiktu ievērotas bērnu un pacientu ar diagnozi celiakiju tiesības uz iespēju saņemt izglītības iestādēs siltas pusdienas. Diagnoze celiakija ir pacientiem, kuriem ir glutēna nepanesība. Glutēnu satur graudaugi, un tie ir mieži, rūdzi un kvieši. Pat neliela glutēna deva izsauc autoimūnu reakciju, un tas var izpausties dažādi. Vienam tā būs tikai slikta dūša, bet citus cilvēkus ведīs uz реанимацию. Вот ровно 3 года назад у дочки начались вот эти рвоты непонятные. Это был худенький, изможденный, болезненный ребенок с синяками под глазами. Потом это был уже раздувшийся живот на исхудавшем костлявом тельце. И постоянные рвоты, которые вообще не были связаны там, ни с температурой, ни с чем, чтобы там навело на подозрение об инфекции какой-то или вирусе. И вот мы очень благодарны талантливому и действительно профессиональному врачу, инфектологу, за то, что она вовремя вообще заподозрила целиакию. Может, вам морковку почистить и дать? Морковку будете говорить? Были в простом платном садике, да, все время ходили со своей едой. Пытались объяснять тоже и на кухне поварам, что можно, что нельзя, но довольно-таки сложно объяснить, потому что вроде бы нельзя только 4 зернышка, но получается при современной пищевой промышленности эти глютен добавляют практически во все продукты для консервации, для связки. Со временем, конечно же, понимаешь, что все не так страшно, и на самом деле есть масса очень вкусных и даже, можно сказать, изысканных продуктов, которые заменяют все то, что нельзя. И можно жить совершенно нормальной, здоровой, полноценной жизнью с безглютеновой диетой. Хотелось бы, чтобы дети могли также безопасно питаться вот в садах и в школах. При соблюдении этой строгой диеты они абсолютно здоровы. Они действительно такие же, как все, если строго не едят глютен. То, что происходит сегодня. Каждый день, приходя с работы, до 10 вечера готовлю своим детям еду, которую я разложу по коробочкам и дам завтра в садик с собой в специальных сумочках. Я 2 детям собираю полностью завтрак, обед и полдник. То есть, соответственно, это как минимум 12-14 баночек, коробочек. Садики все-таки идут навстречу родителям уже сегодня. И это очень хорошо и замечательно, если действительно это все происходит в отдельной посуде. Mums tie bērni ir dažādi. Gan ar pārtiks alerģijām, gan celiākiju, gan kas nevar pieniņu, kas nevar oliņu, kas nevar sviestu, krējumu, dažādi. Nu, bet lielākā daļa ir ar celiākiju, kur nevar miltus ēst, maizīt nevar ēst. Bet pēc mana uzskata tas nekādas problēmas nav. Piemēram, šodien man ir buļjons ar makaroniem. Es vāru visiem buļjonu, pēc tam atlēju atsevišķā katlā un pielieku viņu speciālos makaroniņus. Tāpat tam kotletes cepu šodien visiem ar maizīti, ar celiākijā ir ar kartupelīti. Mēs varam griķu pārslas, rīsu pārslas, ja ir biesputriņas. Kā otrajā, tad griķus un rīsus un kartupeli. Kartupeli visi var ēst. No speciāliem miltiem pankūks cep. Kam uz ūdeni, kam uz pienu, kam bez olas, kam ar olu. Parasto celiākiju nekādu problēmu nav. Tik vajag vienkārši ēdienkartē paskatīties. 10 dienu ēdienkarte, kur ir apstiprināta. Un šajā ēdienkartē
ir iekļauti visi produkti, tātad ko var lietot normāls, vesels bērns. Ja runa iet par bērniem, kuriem ir celiakija un bērniem, kuriem ir jau šīs te īpašās diētas, ja, tad šeit ir jādomā jau, kādā veidā mēs tātad šiem bērniem sastādīsim to dienas ēdienkarti, lai viņa būtu pēc iespējas, ja, līdzīga tai, ko lieto pārējie bērni, lai bērni neizjustu šo te atšķirību. Ja. Nu, nākam sēžamies pie galdiņa klāt, ja? Mums ir atsevišķa zupiņa celiakijas bērniem. Tātad lūdzu Martiņai, ja? Aleksandram būs šī zupiņa, lūdzu. Tātad otrā ēdienā mums šeit būs kotletītes, kas ir, ko visi bērni parasti var ēst, ja? Un uz kartupeļiem uzlikt virsū tās, ko ēd celiakijas bērni. No, Ļoša, tev mēs liksim to īpašo kotletīti, ja? Mums ir arī iekšā virtuvītē atsevišķs sarakstīns, kur ir vēl sarakstīts, ja, teiksim, mēs nevaram pilnīgi visu atcerēties, kādus produktus. Un, protams, arī virtuvē mums ir zīmītes uz katliņiem uzliek, un kurš ir tieši Evai Matīsam, mums ir īpaši produkti, kurus mēs vēl atsevišķi izdalam. Un gada sākumā tas ir tā, ka, liekas, tagad viņi te visi nāks un tik dažādi, un ka mēs kaut ko nesajaucam, un ir zināms, ka tās komplikācijas ir diezgan nopietnas, ja, ir bijušas jau tiem bērniem ar tieši nepareizu uzturu. Ļoti ir jāuzmanās, bet īstenībā gada otrā puse jau ir tā, ka tas jau ir iegājies tik automātiski, un tā nevarētu sūdzēties. Vārdiņu изdzirdam, uzreiz atceramies, ko var, ko nevar. Дети, которые больны целиакией, они ничем не хуже других остальных детей, и они не должны быть за это наказаны тем, что они не получают еду, что они не могут кушать в саду или в школе. И другого лекарства нет при целиакии, только безглютеновая еда и строгая безглютеновая диета. Буквально через 3 месяца после диеты они вновь начинают набирать вес, они начинают расти, у них пропадает вот этот самый потухший взгляд, который является даже одним из симптомов целиакии, и они просто начинают радоваться жизни. Mēs uzskatām un ticam, ka ikvienā un katrā Latvijas izglītības iestādē administrācija ir spējīga nodrošināt, ka virtuves darbinieki pagatavo bezglutēna, siltas ēdienu reizes ikvienam pacientam un bērnam ar diagnozi celiakija, tādējādi nodrošinot viņam tiesības augt veselam un pilnvērtīgi attīstīties.